Stock crypto city doesn't matter city kone wine quite first investment at all isana is other investment of isana is other investor with the hands of game like put in ngasi nangi mentor de tam dori benang ngasi matam kai thuk chaka dori benang ngasi pecha thada de dori ba tam bagi dam kana sana na sa how ko sini miyo bene am war how ko se am wa bane ko adu ko how to adai hen ba kyam tholo kini kai gino am I don't want fight, praying for the love. Haters gon' hate, only God knows what I've been through. Hustle in my brain, stretching on my If you want to be successful, never listen to anyone who ever done anything yet, and take action. Blame it on me, come and see me. I ain't got no time, calling my phone, say you love me. Hello everyone, welcome to Manipur Entrepreneurs. Never stop learning, keep growing. TAMBA LEPKUMSI koi CHAOKHATMINASI. Ngasiga ina pujariba topic se yamna maruiba amadi mayamna share yamna tawdaba adagidi habidi kind of secret ne masi se ngasai gi khoi gi business ki growth ta adagidi khoi gi entrepreneurship ki line da habidi growth se thuna ba habidi mayamna yamna hidden kind of hidden oiba habidi thamjala thamba pot amane ngasi share tawjar ka doje mayam da si se aduna video se full link view kari secret no masi gi secret se kari si jina kamaina song gi business life ta song gi entrepreneurship life ta kamaina kari impact pi gi dage habido si je meeting ta view loiba fau adubu aina topic share tawba hojjri ganda mayam da request ma samdang tawjagi अखोगी मणिपुर एंटरप्रेन्योर्स व्हाट्सएप कम्युनिटी दा सरुक याबियु मसिगी कम्युनिटी से नॉलेज बेस्ड कम्युनिटी नि मसिदा अखोगी लेजरिबे इचिनाउ मैमना इंटरेस्टेड होबे इचिनाउ मैमना जॉइन तोबिर पियागानी मसिदा अखोगी लेजरिबे नॉलेज आइडियाज मैम से शेयर तौनरगा अमन अमबु हेल्प तौनरगा अखोई ग्रोथ प्रोडक्ट दगी अखोगी वेल्थ से हेंगरन से दगी अखोगी सोसाइटी दा करिगुम चेंज मा पीनब मसिगी मोटो लोइन अखोइना सिगी कम्युनिटी से हदोकचबनी सो करमना कमाइना जॉइन तोगनी हाइतारदी आइगी पर्सनल नंबर समवेयर नि सिदा हापचाकरनी सिदा सिंपली एड मी नेगोन टेक्स्ट तोबिरो अदुगा एड तौजरके अदुगा सोइदनबा डिस्क्रिप्शन दा जॉइन हापचाकरबनी सो ngasi topic se si kyamu yamna important oige si na songi business life ta songi entrepreneurs ki journey da kyamu yamna impactful oige dage haibaduni ko masi aina kari secret no haitardi mentorship. What is mentorship? Why mentorship is very important? Kari gino mentorship se asuk matik important oise adu kari no mentorship haije haibadune haibadi si na khoi gi business ta khoi gi entrepreneurs ki journey da kyamu yamna value pi ge dage kyamu yamna khoi gi haibadi growth se thuhan ge dage haibadune se first mentors ka idol ga jana clear review ko habedi nang nauji khan be ai gi nang gi nang inspiration fa kya ma jack ma de fangam be ai Elon Musk de fangam be ai adagi di kana lai gedi bi de fangam be ai Denil ta fangam be ai grand card yam lai greba si me am ste inspiration kya am phangani ba adubu season inspiration they are idol adubu ngasai gi mentor haitardi someone kana gumna nangi journey da nangbu guide tobi doriba kana gumna nangi journey da nangbu ngasai gi nangna khangda mayam do takpi raga nangna ngasai struggle tori mayam do problem do solve tobi raga nangi journey da process thu hanga doriba adagi di nangbu chingkhat pi ge doriba no fa du mentor ka weba mentor se nangi friend oi bi ai nangi family member dei oi bi ai nangi father oi bi ai nangi mother oi bi ai adagi di nangi neighbor no oi bi ai nangi stranger amana su oi bi ai doesn't matter haibadi kanano haiba boto kanano adudi ngasagi nangi industry da depend tawe suppose sangi tawriba business sangi lairi mafam du da adugi industry dugi matung ina belong tawe haibadi nangna mentor ne haraga kana guma ma nangi business ka mari leinda mi do hoi mangone tamjani ngai kyam lerem gani ko but high effective hen oigi hai tari nangi industry nang leijariba industry do suppose nangi industry se food industry ne haise kana gumam na hana food industry da achieve tawriba nangi mangna chatliba mi do na mana experience taiba no pa dagi adugi matung in badar ka lay adugi matung in matam da masagi makhoi na thengnari ba ngasagi nangna fana khangam bai ko nangna fana nongna fana knowledge leram bai dagi nang ji yam na khang haiba nu pa ma yam na extra talented oiba oirangni doesn't matter adubu ma se already step ahead ne ba nangi mamang de ma je mang thar chat khrabni dagi mana success kyam achieve taw grabni mana khang da ba kya leiba tar su mana already adugi nangon dagi step ma hana chat khra adui tardi ngasagi mana thengnari mem da mana nangna hojik thengnari pot ma de loi thengnara chat khrabani chat khra matum da mana hojik nanga thengnadri ba kyam su mana loi thengnara ga leiram ne adui tardi ngasagi mana nangon da guide pirak mana nong share to matam da nang hojik thainari problem da somewhat problem solve to goni somewhat problem solve to nangi business a chaw problem am solve to ri ne ba dagi di mana thainari mem tang sagi nong share to matam da nong mana kari gum steps nang pibi rak matam da nang nga sagi struggle to report nang matam manga da ba nang chahi manga da ba dagi nang time waste ba dagi paisa waste to da mayam sing do mana kan bi rak du ne kan bi rak matam da kai daro kan adugi kana ba di kai no last ta adugi kana ba di nangi process thurani nangi result thurani nangi result thuna phangkani ba si je ai samak to thengera la kare ba ai samak su aham da ai loina khangi ai loi to bungam ni sini ai loi khalame ba but aina business ki line da sum changa kan da sum experience khar ka lai ba hora kan da ai khange ba
पुनमक्से इसा इथन तब सुंगे यादे है पुनमक्से आई कनानोमदगी तमदबे यादे है सिमसु लैबा अइंगोंदा हाइबदी अइना ngasi अइना स्ट्रगल तौगे पोच अइना ngasi अइगी मेंटर गा लोइना मतुंदा अइंगोंदा रिजल्ट फंगेबा अइंगोंदा अइना खंगद्रि मैम से मोंदा हंगमा मतमदा माना ngasi मादे एक्सपीरियंस लाइराबदिना माउंदा अइंगोंदा शेयर तौप मतमदा अइंगोंदा समवॉट यामना अइगी प्रॉब्लम क्या आम सॉल्व तौबिगी दगिदी अइंगोंदा मिट पांगल लखिबा सुमाइ तौदना नंगना सु नंगी बिजनेस ता दगी नंगी एंटरप्रेन्योर्स की लाइन द ग्रोथ हुगे हाइताडी नंगा चाना जब मेंटर दो नंगा फाइन तौबम दरकार ले काइदा लेगे मासे अदु मतमदा माना कदुबगी नंगा रीच आउट तौदा माना नंगी मतेंग के तो पांग ओइदुन कीगनो रीच आउट तौदसु कीगनो नंगे असेंगा प्रॉब्लम द मोंदा रीच आउट तौरा मोंदा फजना सेंगना हाइबियो सिदै सिबुक से स्ट्रगल तौई सिदै सिबुक से सुमाइना अइगी सुमाइना बिजनेस ता ग्रो तौदे कइगिनो सिजे नंगा थेंगना प्रॉब्लम कमाइन तौई माना मतमदा फजना शेयर तौबिरक पाइबसे नंगोंदा याम चौबा हेल्प अमा नंगोंदा फंगकदुइने सिजे खंगजनबियो दु नंगा सागी सिजे मियुबे पुनमना खंगदबा ngatan मियुबे पुनमक तिंग सागी बिजनेस हरप मतमदा सागी इगो अमगा लोइना लैबा हाइबदी आई लोइ खंगे आइना हेली आइना माना हेली असुइना हेली हाइ पोसे सि सुंगले लैबे यादे अदु सरपुरी आइदी नोंमतर आइदी तमब लेप यादे हाइबे वखन चेनगदा मेंटर अमा खतंगदे हेनबे यादे हाइबदी अनि लैबसु याइ हुम लैबसु याइ मरी लैबसु याइ अदुदी नंगी डिपेंड तौवे नंगोंदा सि मयामसदगी तमगा मयामसदगी तमसनबीबा कल्लु तमसनबीरगा इसागी ओबे यूनिकनेस क्वालिटी में इसादा लैबसे अदु पुथोपीरा मतुंगदा सोंगी बिजनेस से रिप्रेजेंट तौप मतमदा सोंगी बिजनेस से हेना ग्रो तौकनी हेना रिजल्ट फंकनी अदुना यामना इंपोर्टेंट मेंटरशिप हाइबसे बिजनेस ता हाइबदी मीसिंग यामना खंगदबा याद्रबा इंखलैबा चिन्नाउसिंना इंखलैबा बिजनेस के लाइन दा चंगैबा एंटरप्रेन्योर सिंग की लाइन दा चंगैबा चिन्नाउसिंग दा अइना याम हाइजनिंग अइना याम थमजनिंग से इसागी कनानो मेंटर दो सोमबु कनानो गाइड तौबिगे दुरी पोचो हाइबदी असंबिदा हाइतारदी मेंटर सिने कैदोरके दे हाइ मतम ngसाइगी सोमना चाही 10 चंगदोरिबा चाही 5 चंगदोरिबा थबक तो रिजल्ट फंगोइ दमक चाही 3 चंगदोरि पोतो माना पुनमक से थुपचलगा पुनमक से सोमदा बॉक्स अमर रिप्रेजेंट तो ब्लूप्रिंट अमर रिप्रेजेंट तो मतमदा सोमगी चाही 10 चंगदो पोतो चाही 3 खक चंग बे रिजल्ट फंग मतमदा चाही 4 चंग चाही 4 दा सोम यामना ग्रो तो बे अदुगी दमक ने मेंटरशिप आइजे याम इंपोर्टेंट होइसे मेंटर्स आइजे कनानो सोमगी मेंटर सिंग ngasi फाइनल तो बि ngasi इमुंग चलगा ngasi संगम मिकुप्ता फमगा फाजना थिगत पिरो सोमना अइना ओइनिंगिबा मिसक से कनानो अइना चटनिंगिबा लंबेल से कनानो अइगी लंबेल दा हाना ऑलरेडी अचीव तौग्रिबा मी से कनानो काइदे बुक से माना अचीव तौग्रगे काइदे काइ बुक से माना हाइबे सक्सेस ओइग्रगे हाइबे पोसे साना हान थिगत पियो अदुगो सी मतंग निंसिंग बियो सी जे मेंटर गा वाइ छनबा अदगी के दोबा हाइबे से सिदैसिदा टाइम काइ थोइबा दगी सिदैसिदा इसाना तमजनिंगाइ ओइबगी पैसा थदबा काइजे सीजे ख्वाइदगी चौबा इन्वेस्टमेंट स्टॉक क्रिप्टो सिदी डजन मैटर सिदी कोने वाइनी ख्वाइ फर्स्ट की इन्वेस्टमेंट अचौबसे इसाना इन्वेस्टमेंट तौब इसाना इन्वेस्ट तौब सिदे हेन चौब केम लैपुते नंग ngasi नंगी मेंटर दे तमदोरिबे नंग ngasi मतम काइथोकचगदोरिबे नंग ngasi पैसा थदजगदोरिबे तमबगी दमकता नसाना नसाबु तमजगे ग्रो तौनबई दमकता मसी जिना नंगी लाइबे चाहिदा 10 times better income ने नंग जनरेट तौरपदोइ म्याम से दगी 10 times better result ने नंग जनरेट तौरपदोइ म्याम से अदुना सीजे किबिगनु इसाना इन्वेस्ट तौब मतम दे किबिगनु ख्वाइ फर्स्ट ऑलवेज रिमेंबर इसाना इन्वेस्ट तौबसे सिदगी हेना चौब कई मत लेते सीगी इन्वेस्टमेंट नंग नसाना डेवलप तौजो तारदी नंग नसाना नॉलेज लेरक तारदी नंग नसाना खंगद्रि मैम सिनो खंग तारदी नंग कनागुम क्याम के लाइफ तम चेंज तौबुदने कनागुम क्या के लाइफ हम जुनंग हेल्प तौबुदने नंग ngasi स्ट्रगल तौरी दुआइना कनागुम गे नंग मेंटर ओइदुने अदुमाइन तौदना पुंसी सुमाइना नंगी बिजनेस द एंटरप्रेन्योर्स की लाइन द ग्रो तौगे हाइतारदी सुमाइना इसाना इन्वेस्ट तौबुदा कैदरुंग द किबिगनु मिकअप थोपिरो कैगिनो हाइ मतम द सिसिना आइगी लाइफ तदी सिजना यामना लाइफ चेंजिंग होइबा इंपैक्ट अइंगोंदा म पीबीगी को अइंग ngसाइगी स्ट्रगल तौरम इथंदा पुनमक तौरम मैम दो ngसाइगी अइंग खंगमद मैम सिंग जो अइंग लोइ खंगे खाली मैम दो अइ अमता खंगम दे ngसाइगी तमक मतम ददी अइंग खंगदब क्या आम लेरमेबा चप मानना सोमदसु थोकनी बसी थौदोकसे अदुना इसागी मेंटर सो हु इज योर मेंटर फाइन ngasi na fine tobiro ngasi further na khanbiro duga further na ticket piro duga reach out tobiyo mon reach out tobi matam sungsoi soidana mana somgi mateng pangna bidam ga tholakani so ngasi gi topic se kyamu yamna maru ge kyamu yamna value bi ge somda haibda somna comment da drop tobiro ai chu khangjaningi somda kari fawi adagi sigi video se yeng bi matum somgi thinking the kari guma change sama lak I lakte haibda somna please comment always drop tobiro ai khangjaningi so thank you for being here. Thank you for watching this video till the end. I hope you get the best value out of it. Ado koi social media link, Facebook, Instagram, Telegram link, description da hapsagrabani. And please join our Manipur Entrepreneurs WhatsApp community. Say interested or between us in join to work anytime welcome to join to work yagane because like even knowledge ideas I'm share to you. I'm nama help to you to growth product see to wealth hangaran see to go koi site de kari gum change pinaba hona minasi. Karam na kamana join to with the height I give personal number somewhere they hapsagram. Say the simply add me I want text to you to adugo soidana description da joina hapsagrabni so welcome to Manipur Entrepreneurs never stop learning keep growing TAMBA LEPKUMSI CHAOKHATMINASI thank you another day another bag unloaded and money keep on knocking on my door but blessed to say that one day I will make it
My God is with me, I don't have to fear. Outside, your side, this side.